I malo je to zaintrigirano, neću govoriti o strahu, to je govorio Stiglica, ali Isus, čuli smo 3 puta od našeg evanđelju, kaže svojim apostolima, a onda i svima nama, ne bojte se. Ne bojte se ni ljudi, ni oni koji ubijaju tijelo, a ne mogu naubiti duši, ne bojte se uopće. Dakle, Isus nam govori da straha u nama ne treba biti. Koji je to da lijek protiv straha? Koji je to stav našega srca koji nas oslobađa od straha? To je, draga braćo i sestre, pouzdanje u Gospodinu. To nas čuva od straha. Ja se ne pouzdajem sam na sebe, jer nisam toliko čvrst ni moćan da bi se mogao samo braniti i održati na životu. Tko je moja snaga? To bi trebalo svatko od nas se pitati i odgovoriti, moja je snaga Gospodin. Stoga se u njega pouzdajem. Ne u sebe, osjećali smo ovih dana iz svega Pavla koji kaže da se želi baviti svojim slabostima. Zašto? Zato što je Bog njegova snaga. U prvom čitanju prorok Jeremija govori da spominjao piše kako ljudi bore protiv njega. Planiraju i žele počiniti zlo. Koji je odgovor Jeremima? Čuješ li to stvoriti? Evo ja tebe predajem svoju parnicu. Ti me brani. Jeremija se pouzdaje u Boga. Zato ga nije strah uvidih njihovih spletki i njihovih napada. Sveti Pavol u ovom čitanju iz Poslanice Rimljanima govori jednu prekrasnu misao koju bi bilo imao da svi ponesemo u svoj život i govori o Adamu i Kristu razlici da grijeh je ušao po Adamu, ali kaže dar koji Bog daje u Kristu beskrajno je veći od naših grijeha. Zato se, braćo i sestre, pouzdajemo u Boga. Mi smo sami slabi i možemo vrlo lako upasti u grijeh u zlo svake vrste, ali ja se pouzdajem u Gospodina, u njegovu snagu, u njegovu mudrost, u njegov vodstvo, u njegov zaštitu, u svim prilikama i neprilikama života. To je, braćo i sestre, odgovor na svaki strah. Evo neka nam Gospodin dade o zagovoru naše majke Marije, koju čujemo ovdje kao Gospod zdravlja, zdravog srca koje se pouzdaje u Boga i koje se pouzdaje u Boga predaje svoj život stalno Bogu. To je Isus činio, to je posvađeno, to, braćo i sestre, i mi činimo. Predajmo sebe, sve svoje Bogu, da nas Gospodin učvrsti u vjeri, nadi i ljubavi, da nas ispunja svojim mirom i svakim drugim blagoslovom, kako bismo da jednom s pouzdanjem u Boga uživali onoga u koga se pouzdajemo